جیان bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve. Divê em ji pirsan netirsin. Digel hoşeng programekî heftane li ser ekranê Xanî TV'ye. Her roja sêşembê saet 8 êvarê li gorî dema Ewropa ez li benda we me hûn jî li benda bibin. Temaşevanê Xanî TV dema we xweş be, hêvî dikim rewşa we baş be. Mijara me ya îro gelekî taybet e û gelekî giring e û gelekî nazik e. Derbarê Selaheddîn Demirtaş û nêzîkatiyên PKK ji bo Selaheddîn Demirtaş di vê xelekê de ez ê hinek enformasyon û hinek şirove bînim pêşberî we lê ez hêvî dikim win bi hûrbînî û balkêşî van enformasyonê hanê bişopînin, em berî dest bi vê xelekê bikin, fincana qehwa xwe hazir bikin ji ber ku mesele îro giran e. Ortada bir tuhaflık var. Bir darbe girişimi olduğu kesin. Birileri paralel HDP işbirliğini kendince ısıtmaya çalışıyor. Kulaktan kulağa yayılan Selahattin Demirtaş hakikati tüm boyutuyla açığa çıkıyor. Xanî TV'de Selahattin Demirtaş dosyası açılıyor. Hayretler içinde kalacaksınız. Duyduklarınıza inanamayacaksınız. Selim Çürükaya hiçbir yerde duymadığınız bilgileri ilk kez bu programda açıklayacak. Demirtaş'ın neden susturulduğunu, niçin günah keçisi ilan edildiğini ilk kez bu programda öğreneceksiniz. Selahattin Demirtaş dosyası Selim Çürükaya ile Xanî TV'de. Sakın kaçırmayın. Li ser ekranê Xanî TV lêkolîner, nivîskar û kevne berpirsê PKK birêz Selim Çürükaya programekî taybet pêşkêş kir berî çend roja. Ez ê hewl bidim hinek enformasyonên di vê programê de bînim pêşberî we digel hinek nerîn û şiroveyên ku di hinek hala de yanî hevbeşin digel şiroveyê birêz Çürükaya. Mijara Selaheddîn Demirtaş gelek cara mi anî pêşberî we ji wê nivîsa ku malpera istixbaratî a PKK lêkolîn ku li ser wî nivîsandibû ku ez ê dîsa werim li ser biaxivim û gelek mijarê din lê agahiyên ku Selim Çürükaya di vê programa xwe ya taybet li ser ekranê Xanî TV pêşkêş kir, ev agahiyên han bi rastî yanî gelekî giring in, yanî çawa ku PKK wî mafî dide xwe heya vê derecê rûmeta insana, kerameta insana bin pê bike û kesayetiyên ku qaşo li ser ekrana li parlamentoyê di nava qada siyasetê wekî nûnerê Kurd wek serokê Kurda tên diyarkirin. Selaheddîn Demirtaş wekî kesayetêkî naskirî ye. Enformasyonê li ser vî ez naxwazim dubare bikim. Kengî, çawa û çilo camêr parêzerê yev ji parêzerê Apo bû û di salên not û di salên
2005 2006 نونەرێک کۆمەلا مافێ مرۆڤ ئیهادێ بوو لە ئامەدێ یەک ji damezrînerê wê bû û 2007 ketîne va siyasetê bî parlamenter û heta berî yanî girtina wî 2016 di nava siyasetê de bi şêweyekî aktif heta piştî girtina wî jî heta 2023 jî ew xwe dibêje ez xwe ji siyaseta aktif paş ve dikişînim lê hinek tiştên tarî hene hinek tiştên wenda hene me nizanî bi rêz çîrokaya eşkere kir evan tiştên tarî li gel înformasyonên ku heyî bi dema me re liv û tevgera PKK din re nêzîkatiyê wê ji kesayetiyên sivîl re kesayetiyên entelektûel hêviya opozisyonê yan jî hêviya hempîşe em nebêjin opozisyon jî lê kesayetiyên sivîl ku bibin hempîşeyên APO yan jî reqîbên APO wekî ku bi Tirkî tê gotin mûnafisê APO yan jî Cemîl Bayik û kesên din kesayetiyên sivîl ku ihtimala sedî yek jî ku nedibin kontrolê de bi ev di hinek kesayetiyan di peyda dibe PKK zû mudaxele dike û zû pişt û çavê van kesayetiyê hanê dişkîne berî vê bi serê Osman Baydemir bûyerekî qewmî ez ê behsa wê bikim bi serê Leyla Zana jî heva dor hat li ser serê yanî serê Selaheddîn Demirtaş berî Leyla Zana û Osman Baydemir Hikmet Fîdan ji xwe tasfiye kirin yanî fîzîkî tasfiye kirin li Amedê dema Hikmet Fîdan hat tasfiye kirin me berî vê yanî xelekên derbasbûyî de me behsa wî kir wê çaxê Selaheddîn Demirtaş serokê komeleya mafê mirovan îhadê li Amedê bû Osman Baydemir şaredarê Amedê bû Leyla Zana parlamenter bû evana hemû yanî didîtin çi bi serê Hikmet Fîdan hat û kesekî ji wan wilo dengê xwe nekirin lê dor hat ser wan jî yanî dor hat li ser Osman Baydemir û li ser Selaheddîn Demirtaşî ji xwe Leyla Zana marjînal kirin û anîne yanî avêtine aliyekî kes nema guh jî didêye PKK bi vî mantiqê hanê nêzîkatiyê kesayetiyê xwe dike dostê xwe hevalê xwe dike û ji ê ku çavê xwe digirin ji vê meselehanê ê yên jî dibin şerîkên vî şêweyê qirêjî kirêtî mafya kultura mafya ê ku çavê xwe jê digir yan jî buhaneya jî jêr dibîne roj wê bê wê dor werin ser wî jî ew ê jî têke bi vê rewşa ku niha ez ê behs bikim rewşa Selaheddîn Demirtaş li gorî agahiyên çîrokaya behs kirî ku di dawiya Oktobera 2016 Selaheddîn Demirtaş hatibû Ewropa û li Düsseldorfê li otêlekê bû Selaheddîn Demirtaş û du şêwirmendên wî ji Tirkiyê hatibûn Almanya û kontaktê wî danûstandinê wî hebû bi berpirsên PKK re lê ji berpirsên PKK jî qatin yanî hinek grûpên di nava PKK de hene têkiliya wanî dîrekt bi yanî ne girêdayê berpirsê Ewropa ne emr û teelîmatê xwe ne dîrekt ji berpirsyariya xwe ji îdareya xwe ya Ewropa dîstînin na dîrekt ji Qendîlê distînin ya ji Cemîl Bayikê ya ji Duran Kalkanê bi taybet grûpê istixbaratî
آلیه استخباراتی ای PKK و یانجی ای گریده جوانا تفگرین جوانا وکی کوپیا جوان شورشکر ای کل روجاوای کردستانی هی لأوروپا جی هی اوانا صلاح الدین دمرتاش تی کوملیا دسلدورفی آلیگرین PKK ناز دکن جی او کوملیا PKK آل دسلدورفی لکره صلاح الدین دمرتاش داویا مع اکتبر مع 2016 دچوی داری سه کس ج باسکه جوانا ای تبگرا PKK دچن بانوی يعني لجم صلاح الدين دمرتاش ويدخن لبرسينه وبأمر وتعليمات ديركت اي جميل بايك وجيد خوازن تي لبيشيا رايا گشتي تي بيشه از نه سروكي هادا بيمه سروكي ما و سروكي قلي كرد برز عبد الله اوجلان سروك آبوي إرادة قلي كرد أو مخاطبة قلي كرد أو وتي جرايا گشتير جبينه كي چاپمنية بفيرنگي بيجه وانا جي يعني ورو بچاف سوري بقاف خارم بأمر جه صلاح الدين دمرتاش دخوازن صلاح الدين دمرتاش دبجه يعني نممكن يعني تشكي يقولوا نممكن از بكم يعني خلاص از دبم اندامي ريخستني لغوري زاغون قانون تركيا يا سين تركيا زي بچم زنداني وكاري مني سياسي نامين يعني از دبم يكي جي اندامين ريخستني وقديا وانا اللي دخن ده آواهیا کوملیا PKK لدسلدورف للداوية أكتوبر ده دسلادارية آليين استخباراتية ألمانيا جيد زانن چوا كو صلاح الدين دمرتاش ويچا غيل وربو دكارن بشوبين الناس بكن بلكي جان اوتيلي بو لكي جان اودي بو وان مسئله هاني حمو اگر دوسيه كي برفرح و بألمانيا وك دكار وك دكار لغوري وان انفرماسيوني هاني وج لشون دو وگره ألمانيا دكاره في مسألة هاني بكن داوية أكتوبر 27 28 29 ود سينوري هاني ده داوية مها أكتوبر ده 2016 أبوير ده قومه لدسلدورف بأمر وتعليمات جميل بايك ديركت صلاح الدين دمرتاش ليدانا خودخو ببعنا وببوكسالي دخن بأمر وتعليمات جميل بايك كو برا روی صلاح الدين دمرتاش يعني نعيشه رشوشينو نبجبر كو ويفقر يعني ويفقر تركيا لي جودي وي ولو زوري لي بكن لي بخن وشاهد في بويري نها برپرسي PKK آگهدار دکن يعني لما تماشا دکن كهدار دکن ناس دکن از چید بيجم اف ناوي كون هازي بيجم اف انفرماسيوني كوز نهاد بيجم او دزانن وين يجي كي PKK جيفي مثلا هاني دزانن يعني شاهد بويري دكس برپرسي كومالي ايكو ديبون يك ناوي وي نظام اوزن لجموشي جوارتوي او یک شاهد بویری بو و يعني خبركاري كومالي وجنك بنابي محيطاب جمالات ياي جنك يقولوا بجناي بلند او جي شاهد بون ندكارين باراستنا صلاح الدين دمرتاش بكن لبيش چاوي وان صلاح الدين دمرتاش ليدان خوار لپیش چاوی وان لیدان خوار او هر دوی شیورمنده که صلاح الدین دمرتاش ایرهاته بون او جی يعني بيچاره بون تاني نا وچينا وبسكنن وبفان بفي رنگي هاني يعني مداخله وان
جوی مسئله را تنه که وان جهودو بچکی وقتینن ند گوتن که ون بچه حقی دهندره کومله ده تین لیدان لصلاح الدین دمرتاش دکن جبر کو يعني ملكي بكيكي بكيكي دي بيجاف كوملا آمايو ما فكريو ام فينانسا كرناوي بالغوري قانوني ألماني يعني دبيزن نها اي برپرسي ألمانجي اي كوب زماني كردي فيهم دكن دبيزن بيچوا بكيكي رخصت دستینه جبو وکرنا کوملا وکرنا سازیا نظام چه فلان دبن ناوی دروشمیا کوملا چاند و هنری لدسلدورفی کوملا نظام نرینا آزاد کردستان لبرلینه هی واسورا کردستان لهانوور حموجين استخباراتي حموجين پرورده حموجين لداني و پر رشو و تشتين ولو كريمينال ايد هندري اوروبا تذكرن بشويكي قانوني يعني دبن وان سازي و كومالين كو بكيكي لاوروبا تشيجري كوماليا دسلدورفي اف هردو خباتكار شاهده و بويري بون جامير عنت كاري دي يعني صلاح الدين بباريزن لتنه هولداني وان دوی چرچوه هانه ده باشه جعالی PKK کی بود ایکو تیما کوچویه لیپرسینه و لیدانه به امر و تعلیمات جمیل بایک کی بون اف کسین هان یک کادر PKK برپرسی جوانا ای اوروپا برپرسی جوانا ای اوروپا ناویوی اندوک چولک ج بینگوليش چولكيه او بامر وتعليمات ديركت بجميل بايكر داخلي آلي كاري وي كيبون آلي كاري اف اندوك چولك اوجي ولات سرحد جهري ما سرحدي برپرسياري جوانان اي ألمانيا برپرسياري جوانان اي اوروبا برپرسیاری جوانان ای ألمانيا ولات سرحد و برپرسیاری جوانان ای دوسلدورف بنهرن أوروبا ألمانيا دوسلدورف ای دوسلدورف جي جمو درسم جي درسمه برپرسیاری خورتا و جوانا ای ایالتا هری ما دوسلدورفه اف هرسي لصلاح الدين دمرتاش دخل ويديشينن يعني ببعنا وببوكساوي ويديشينن ويبروشاوي بريشان دكن يعني حقارات إهانات جير دبيجة اف برپرسي اي جوانا اندوك تشاولك جير دبيجة تشتيكو جميل بايك جيت خوازه دیگینه صلاح الدین دمرتاش تی وی بکی 1 2 3 4 تی داخویان یکی فرمی بیج سروک آپو او ایرادامه او سروک می امن البرتشتکینه و يعني بفي تشتين و داخواز جميل بايك ج صلاح الدين دمرتاش دبيجه وجر بيجه ت عاقبتها يعني حكمت في دان ناسكه تل ديار بكر بو صلاح الدين دمرتاش 10,050 ت عاقبتها حكمت في دان ناسكه كما بفيشكي يكشت امشت كارن تفيشكي بكشن ومت شهيد اعلام بكن وشهيد نامرن وهوالي صلاح الدين دمرتاش قهرمان بو وهوالي صلاح الدين دمرتاش شقي سباش بو ولطنبور دخست وقالكي باش للشهيد كات وجيت امي بيكوشت يعني امي تبي في شككي بكوجن وما تشيروك وتشيروانوك وستران وهالبستان سرتبيجن ايه حكمت في دان ولو مناكر اللي ايه تامي بشكي ولو بخمل وخيزو بدفو زرنامي ميتا شهيد اعلام بكن ولو جكير دبيجه اب اندوك تشاولك
جي صلاح الدين دمرتاش بيجي صلاح الدين دمرتاشي بآوان يعني لدانا خود خو تحديد خود خو قاشو وگره تركيا گره كلوبك افكنجي داوية اكتوبر 2016 ودگره صلاح الدين دمرتاش ودگره و بريكو وگره بري صلاح الدين وگره اف هر دو برپرسين ایک هماله دچین جمعی اوتیله یکی کادر کی دنی پکی که دچی جمعی بشی لیدانه دچین یعنی ولو يقنع بكن ويرازي بكن ودلي ويخوش بكن وريخستن وشورش وف باسكي جوانا يو وكي مظلوم عبدي فانا درباي كنترولينه جوانين شورش گر كو دكارن بيل سري مظلوم عبدي وريدور خليل ونواف خليل وطه خليل والدار خليل بيل سري وان تباكن ويك وتنشيش دبي وان در نكر نكارن باخا بنجي او جوانين شورش كر باناجي هر دو خباتكارن كومالي ماهيتاب و نظام دچنجم صلاح الدين دمرتاش اوتيلي وكادر كي بكي جي بوان ريه بناوي روبار دب او جي يعني دريفبريا اوروبا دايه وتصالي نوتي زندانات حبسه چانا كالاي دبو كادر كي خوياي كيفن كادر كي بكي كيفن روبار دب دچن قاشوكو وي اقناع بك ناوي روبار دب اصلي سردان چاناكاله سردان چاناكاله ولو ناوي اصلي اوه her sede için قاشو برد ليبي ددن وي آش دكن كابي يعني بچ وسيلة بچ شيوازي دو خازن صلاح الدين دمرتاش بچكي ولو آش بكن وصلاح الدين دمرتاش ودگره د 4 نوفمبر د تيگرتن او اوپراسيونال دجي كجاكي وگله كس نه تايبت صلاح الدين دمرتاش لي صلاح الدين دمرتاش جي د ناو د 4 نوفمبر 2016 دندري زندان ديو حتى روجا ايرو هلبت د وی اسلوبي هاني اسلوبي چافسور کرن چافشکناندن کو متى چیکریه متى دانیه امیت راکن امیت باویجن ام خودینه و هر تشت بدسته ما منطقي بكي اف كفنا هرتم دا اخفنا سليم چروكيا كي من بكي ما سليم چروكيا چيكريه شمدين ساكك كي ما شمدين شاكك چيكر نظام عثمان اوجلان كي ما چيكر اما اندرلك سروقاتي وشنگوسي كي يكي دراغانه نظام چو بيرانين خود بيجو فلان ما وي چيكر مرة ليفك ما وياني أوروبا وجوان في منطقة خارو مارو ودرو يجا هناك أحمق جي هنا باور دكن وفي بنشتي هاني دجون وددن هفدو جدا في هفدو دقرون ددن دخن قوهي هفدو أف قوهي وان دكفي دفي وان دشت كفي قوهي يكيدن وفي منطقة هاني عقلتنا يعني بيجن بشغلين كالام الفان رخني هان بنرن ام الفان انفرماسيوني هان بنرن يعني في منطقة هاني منطقة كري منطقة كو بمنطق يعني ما تشتاد بيجن PKK اف اسلوبي PKK يعني PKK لسر صلاح الدين دمرتاش د مبرجي بحث كربو د مالپرا استخباراتي مركز زندان جي ده بيبرندان د زندان ده هناك داخياني دا چبو او داخياني صلاح الدين دمرتاش كو ما برد قوم بيكره كيش ابور زير چكرم ناچيناك
ده کادرین PKK وان ji Qandîlê şandibû bajarê Tirka ji bo çalakiyên eskerî di demekî hesas de her du kadrên PKK askerek hat kuştin û her du hatin kuştin. Yani Selahattin Demirtaş fakir got yani ne cehde bû ne rast bû ne tiştekî rast bû. Cemîl Bayık makale nivîsand û êrîşên kesê ku êrîşî van tişta dike û dibêje tiştekî ne rast û nizam êrîş. Cemîl Bayık Duran Kakan her du jî bi şêweyekî nedîrek di dindirê meqaleyê xwe de parastina wê bûyera hanê kirin wê bûyera terorane ku tu kadroa bişîne di hindirê bajarê Tirkiye de bûyera bi teqînê sivîl bin çi bin xem nake. Her du jî êrîş kirin. Kalam em binerin yani em dîsam em bînin bîra apoçiya tiştê ku li ser Selahattin Demirtaş gotin û bîra em bînin bîra HDPçiya malpera lêkolîn a istixbaratê PKK çi li ser Selahattin Demirtaş gotiye. Dibêjin Selahattin Demirtaş teslîm bûye Selahattin Demirtaş bûye şopajoyê li ser şopa Yıldırım Merkît û Şahîn Donmezê xayîn yani vana di dîroka PKK de xayîn demekî Selahattin Demirtaş ew jî xayîn ketiye. Kî vêya dibêje PKK li kur li malpera Lêkolînkanî em carek din me hewil da em lê vegerin tune PKK ew meqale rakir. Çima rakir? Ji ber ku Hoşengosê û Selîm Çîrokaya û hinek biraderê din dîtin û li ser program çêkirin. Bes we rakir bi feyde nake. Ji ber ew meqaleya hanê ji serî Heya Dawî me kiriye vîdeo. Yani ev websayta we ew meqaleya hanê hûn rakin û ranekin vala ye. We Selahattin Demirtaş di 5 meha Oktoberê de wî kir xayîn min jî di 13 meha Oktoberê de program çêkir û belgeya di nav destê min de meqaleya we. Meqaleya malpera Lêkolîn li ser Selahattin Demirtaş dibêje xayîn. Osman Baydemir jî yani li ser dorê ye. Ne dûr e yani tiştekî li ser Osman Baydemir jî di demê pêş de biaxivin û bêjin û Osman Baydemir nizanim xayîn e. Nizanim çi.
دكارن فانتشتي هانيجر سر عثمان بايدمر جي بيجن عثمان بايدمر يعني ناس كريه او جي دزانه يعني حزار ونهاده عيني چیروکا کوملیا د سلدور فیجال د شارداری آمده د آوایی شارداری آمده ده دیسا هنه کس دبیجن لیخستن هنه کس دبیجن نا وی تهدید کرن کی کادرین پکه کی پیر لی پرسین دکروه چاقه یعنی یکی جه خباتکار جه کارمندین بلکی چایچی به بلکی شوفیر به لی کادر ریخستنه کادر ریخستنا پکه و د آواهیا د شارداریا آمده د خبته او هاتیه امر و تعلیمات پکه و چاقه براد کرایلان برپرسی پکه ایه کمی و به امر براد کرایلان گفخارن و تهدید لعثمان بايدمر کرن و هناك تشتا شاندن چاپمنیه ترک جبولو عثمان بايدمر بولو بشكي يعني وي او بكن وي بيشين يعني ولوية بكي يعني عثمان بايدمر جي چما ولو قلت عثمان بايدمر يعني چما ولو بسري عثمان بايدمر هات جبركو عثمان بايدمر قلت أن دما سلاح يعني دما سلاح قضية ونظام شو تشتكي فيرنجي هام آخر آبو دي صادر كده آبو يعني تكي وداخو يعني آبو قلتني كو آبو لسر عثمان بايدمر لسر انترنتي هركس دكار وگر لي وبي آبو چل سر عثمان بايدمر ويشاغي 10,000 هذا شو قلت ويشاغي اجي لتركيا بوم اجي سوري رفيا بوم از لتركيا بوم نفيس كاري آزادية ولاد بوم آبو چي بوم و دانوستندنه ما ويشاغي به پارێزەرێ ئاپۆرم چوون بیرۆ وان بان مەدەکرد و دخواستن دانوستەندنێ بکن برادرێ کونەها ڕەڤیای ئەڵمانیا عرفان دوندار و براهیم بیلمەز و عومەر گونیش ئەvê کوتە چ ڕۆژاوا و نزانم چ و ما هەموو مەحەڤوو ناز دەکرد یعنی وێ چاغێ 10,010 عثمان بايدمر ولو كرن ولو اني بسريبي داوا وي سرسري قلابتن وي كرن دزي سولاوي تهديد و چافسور كرن داوي وي شارداريا آمد اجرا كرن وي كرن اجبركو بچكي خلق جي حز ذكر ملجي حز ذكر وي كرن پارلمانتر بشرو اجرا كرن برن عرفا نظام يكبرن وي برن اني داوي و لجيراني من البريطانيا کی عثمان بايدمر جي کسایتی اوی چه وکی صلاح الدین دمرداش خلق ناز دکرن يعني برپرسين امریکی ديركت وير داوندستاندن يعني قنصله امريكا يعني جي برپرسي امريكا ادانا از مقي ديركت بير سفير امريكي تركيا به ديركت به عثمان بايدمر داوندستاند سروکی شارداری باجارێکی مەزنە ویلایەتێکی مەزن یعنی پڕ نۆرمالە کۆنتاکتی پێر بدن و بستینن پێکەکە دەترسە هەما یەکی دۆستی وان بژی هەواڵی وان بە سڤیل بە دانوستاندن پێروەرەکردن ژە ئالیە هێزên ناونەتەوەیی ئاپۆت بێژاوی وەرشوە جihê mirûnê هەیمان نەکەت هەی بێ ji بۆ چارەسەریە بەلکی خەلک تە ڕوونەنێن بلكي ورن بايدمر خم ناقش باش پردي برا بايدمر بوكا كي لاستيك بده دستيته ده بخم ناكر اگر ته چاره سريه دخوازه به برن ندري اتا ده انا كسين دم بده بيش نا دبي آپو به دبي جميل بايك به دبي مراد قرائلان به دبي منطقي هاني ببي ديكتاتورية هاني دخوازن امونه كسك ev çareseriya demokratik li ceman ev e çareseriya demokratik pir reng ne yek rengek na çareseriya demokratik PKK û di nav PKK de apo ana siba apo tiştek pêr hat jem xwedê di mirq çawa bû divê apo mir weşaqê çareserî tenê Cemîl Bayik
يقولوا جريدانا الشخصا وأف دوغماتيزم هاني كولترا بككي أف كفكي جني جبريدو حتى روجا إيدو آبو صاغ بودن دما للشامع حمور ركبري خوا رقيبي خوا تصوية كر دندري زنداني جيدا هما كيبي فين بچكي ها هم آبوچیش یا صلاح الدین دمرتاش آبوچی عثمان باقی دمر آبوچی لیلا زانا آبوچی جبن سری پککی و بن سری آبوچی کلیه مهدی زانا و لیلا زانا جی خراب ليتي سنا خلا دبيت الجوري ما به يعني ريتش الجوري تا شو جوري تا يعني ما يعني والله نتحال بفككير نتحال يعني كولجي نولو كولجي نولو شكولتيه هنا ويدتر هنا ويدتر عثمان باقدمر هناك تيكليه ويتشيبون هناك خلق وي ناس كرم بسري وي صندوقارن نظام فلان اويجي جبوك بقيش في مقامي هاني قالك تعويز دا يعني اويجي قالك شعبي خوش قالك مسألة قل شو صلاح الدين دمرتاش جبت بيكرنين PKK شعبي خو قرد حياكو بو قرباني شو كو عثمان باي دمرجي شعبي خو قالك بن بيكرنين PKK قرد و اوجي بو قرباني عثمان باي دمر تو يكجو قرباني PKK قناه ببتتي يعني براستي قناه حيفا تا يعني تبقي في قناغة هاني بشتي في عمري ها بشتي في كذا هاني وتيجي ولو بريطانيا يجي هنا تخش PKK باريس جبو خدي PKK تشك مني وبي PKK بخواس بدي سابك يعني ويبك بناهله رينادك براستي چارەسەریکی دموکراتیک و کەسایەتیان دموکراتیک و ئێ سیڤیل دەرکەون پێش و vê meselehanê çareser bikin yani PKK nahêle yani mixabin wilo apû heta di zindanê de jî vê ew ê hanê de kalan binerin çi ji Osman Baydemir maye em piştre vegerin Osman Baydemir'e li ser Facebookê 340,000 شۆپینەری وی هەنە و ئەو چار کەسا دشۆپینی کاران بنەرن ئەv کەسێک و Osman Baydemir wan dişۆپینە و ji bo Osman Baydemir girîngin yani ev kîne ev çar kes li gorî tê xuyakirin Yeşil Sol Partî Halkın Demokrasî Partîsî Hadep Halkın Demokrasî Partîsî Hadep û Selahattin Demirtaş. Osman Baydemir kengî vê rûpela hanê li ser Facebookê vekiriye di 16 Novembera 2008. Di rûpela xwe de gelek vîdyoa bala belav kiriye postê wî dawî di 13 Hezîranê de ye gelek dema hilbijartina jî de gelek rêklama Yeşil Sol Partîsî kiriye Partiya Çep û Keskan li vê derê hatiye Enstitûya Kurd li Parîsê û ala Kurdistanê dibînin ala Kurdistanê ku PKK jî dibêje ala PDK Osman Baydemir مالا منê agir bi konê mirtiva keve tiştê ji Osman Baydemir maye ev sosyal medya ser Facebook û şêponerê wî û ser Twitter û şopînerên wî û ev jê maye yani wek we dîtî yani tiştekî nexweş piştî vê rewşa hanê weqwa sernava siyasetê de û di nava vê halê hanê ê PKK ye gitî ji PKK re tawîz bike tenazul bike PKK tê li merol swartê û li merol swartê jî yani ê ku li hespekî swarê ê ku li kerekî jî swarê piçekî qedrê hesp û ker digire PKK ku li insana swarê qedrê insana jî nagire li nivîskara swarê qedrê nivîskara jî nagire li siyasetmedara swarê qedrê wan jî nagire
PKK ولوية كادري خود كوشن حوالي خود كوشن أو يعني قدر قيمة سياسة مدار فيسكارا يكي وك عثمان باي دمر يا صلاح الدين دمرتاش يعني كسنن قدر وان ببينين شكرو تنا تشتكي ولو تنا يعني كاجو تشش ليلى زانا ماي كان ليلى زانا لكي دريتو كاور بنرن ليلى زانا كبو وكي سمبول خلاطة سخاروف يكيتيا أوروبا ستان بون كسایتیه ناونتوی کس اللي PKK کردا و خوا دناوا لیسته تروری ده دناوا کاری رشو قریش ده اروپا ده گوزاند و گماری کر چند کسایتیه تر کدر چند کسایتیه کرد کدرتین کو بچکی روکی سپی يعني بهنكي خوشوان به كردا بچكي سپي بكن كردا بچكي بدن بيش دناوا جواكانا بنتوي كسايتين مودرن معقول كزانن بآخذن زانن منطقي وان هي يعني كسن ولو بشكل لها فاطينة و يدكارن بيش بكيفن صلاح الدين دمرتاش دوری PKK دکاره پیش بکوه عثمان باي دمر دوری PKK دکاره پیش بکوه دکاره به سیاست مداره کی باش دکاره به نویسکاره کی باش حتی دناوا PKK دبه وی کوله حتى دناوا بنرن اندامي PKK بنرن يعني انا امورن افكسي كدفش PKK شي بردان يعني اما ما بحث سليم شروكه سليم شروكه دما كو جناوا PKK دناوا PKK دبو دید برچاوی خود دید بویرن چه بون تشتن چه بون دناوا ریخستنه ده تبلی بویرا بو لپشر جمساله وقتیا و بتندی رخ نکر صلاح الدین چلیکورو صالح آراسولو گله کسین کو جناوا PKK قطبونه ایکو بیدنگ ساری بارانا انا ولو حسودنگ جنایی اویدنجی نظام الدین تاش حولدان گروبا چه بکن ریخستنا چه بکن PKK کتناف مسئله و ای کشت و ای تصفیه کر و ای دور خست و ای بگیرن ایشت اکثر کسی PKK ناهیله نه لسر آستا ریخستنا نه لسر آستا کسایتی رقیب چه ببن ناهیله PKK بخواستانا براستی خودی نرینکی دموکراتیک بانا ریوکرانا جو انسیاتیف بدانا باسکه سیویل باسکه جواکی انا آپو تو دوی آپو وکه وشتر بحثا جواکی بکو و بحثا جنه و بحثا اکولوژی و تبیج ملائکت تبیج ای کسک د دنیا د دموکرات تنه جو آپو بیوه حال بکی چکیلو تنه دا خویانیه کی نلگور کیفا آپو با آپو هیرز دین دبه دهندره امرالی ده و قفو تحديد عبش باشه يعني كان بنرن اف ايكو قفال كردا دخوا قفال صلاح الدين دمرتاش دخوا علي كمال اوزجان كأفيا كي افشي چما سلاوية كم لفان فوتو والفي كرتا پرچه فيديو تماشا بكن بشتر بكر Abdullah Öcalan kendisinin 2 avukatına 1 sayfalık yani el yazmasıyla 1,5 sayfalık bir açıklama vermiş olduğunu öğrendik. Bugün uzun bir değerlendirme yaptık Abdullah Öcalan'la İmralı hapishanesinde. Tabii görüşme esnasında söz açıklamaya geldiğinde tabii o açıklandığını sanmaktaydı. 18 Haziran 2019 tarihinde avukatlara savcılık üzerinden teslim edilmiş olan açıklama henüz yayınlanmamış. Abdullah Öcalan bunu öğrendiğinde tepki gösterdi. Sayın Rezan ve Nevroz arkadaşlar, ben sizden sonra Ali Kemal Özcan hocayla da görüştüm. Kendisine özgü geniş bir literatürü vardır. Umarım
paylaşırsınız. Bildiriyi kendisine de okudum. Avukatlara vermiş olduğu bildiri. Kendisine okudum. Nasıl açıklanıp değerlendirileceğini tartıştım. Birlikte bildiriyi özüne uygun biçimde, avukatlarla birlikte, bildiriyi özüne uygun biçimde toplantı veya toplantılarla açıklayıp yorumlamanızın da yararlı olacağı kanısındayım. Görüşmek dileğiyle, selam ve sevgilerimle. 20 Haziran 2019. Biz yaklaşık 17اوی زرزوپه زلاما جی اوی اکادمیسیeni hani Ali Kemal Özcan مامۆستای زانکۆ دێرسمێریە تا عەلاقەیاوی بە ئاپۆتنە تا عەلاقەیاوی بسیاسەتێتنە تا عەلاقەیاوی پارێزەریە بحقوقێتنە ژنشکیڤێ دچێ جەم ئاپۆ دە حەزار و نۆزدە دە هەلبژارتنên ئەگەر تێبیرەوە هەلبژارتنên شارەداریە ستانبولê ku Binalî Yıldırım berendamê AKP bû û Ekrem İmamoğlu ê CHP bû. Apo çi xwestibû di rêya vî qera sê hanê de Ali Kemal Özcan gotibû yanî hade bere bêalî bin. Ne dengê xwe bidin vî ne dengê xwe bidin vî. Dema tu dengê Kurda bêalî bike û nekeve neçin ji neçin ji Ekrem İmamoğlu re neçin ji CHP re neçin ji Kemalîst û çepgira re dengê Kurda bêalî bijî ew ê Binalî Yıldırım ew ê nûnerê AKP bi ser bikeve. Daxwaza Apo di rêya Ali Kemal Özcan de ev bû. Lê daxwaza Kandîlê û Cemîl Bayîk wekî din bû. Tercîha wan CHP bû. Îja ev Ali Kemal Özcan piştre derdikeve ser televizyona yanî we dît nameya Apo bi xeta destê Apo pêşberî raya giştî pêşberî Kurda dibêje yanî ticari nûnerê yan jî parêzerê Apo derneketine nameyê wî bi xeta destê wî bi îmzaya wî dernexistine ji zindanê lê ev hey yanî inisiyatîfa Ali Kemal Özcan ji a parêzerên Apo xurtir bû. Ew dibêje camêr dibêje dibê ez bi teklîfa dewletê bi teklîfa mîtê ez çûm cem Apo û ev daxuyaniya Apo amanet û dibê ez amanetê bigînim û yanî rêzgirtina mêrekîşa behsa tiştê exlaqî dike û rêzgirtina amanetê saetayî xweş mala wî ava ew amaneta hanê derxist ew belgeya hanê derxist ku gelekî xelkê me ê Rojavayê Kurdistanê hay ji vê mesela hanê dineyê. Lê hinek kes mesên hene dizanin ev kesên wilo giregir û gubgube wekî Salih Muslim van çîrokê han hay wan jî rebenê elê qamişlo û derbêziyê wan nizanin Apo ew nameya hanê çi naveroka wê yê ev Ali Kemal Özcan çi yê ne çi yê. Ali Kemal Özcan dibêje bi emrê mîtê ez çûme cem Apo û ji xwe korîdora di navbera mîtê û Apo divekiriye. Îja baş me vê fêm kir ev Ali Kemal Özcan çima şerê Selaheddîn Demirtaş dike. Selaheddîn Demirtaş ku hundirê zindanê de ye. Hûn zanin ev Ali Kemal Özcan
يعني صلاح الدين دمرتاش تهديد دكم بعاقبة قذافي معمر قذافي سروكي ليبيا كوهات كشتن ودناوا يعني تشوبي وتشواوي ولو دكشكشاندن ودرو كشتنكي جلكي كريت كشتنكي جلكي جماري وهوفانا عاقبة قذافي أب علي كمال أسجان بيجي عاقبة صلاح الدين دمرتاش أبه بيكي هدفجي خودي ناموس خودي شرف اف آپوچین تیک سرمد آخفن و سر همو کسین که رخنال پککی دکن و دف داویجن ناموسا ما و دف داویجن کرامتا ما و ده و خواه و همو تشت به یکی آپوچی که خودی ناموس و شرف هر جوی علی کمال اوزان بیجه حید بی ناموس تب چه حقی تی قفال صلاح الدين دمرتاش بخو وتوي تهديدك بعاقبتها قذافي تنا قش سكتم بكتم ما نديت هاي ما جيتني فككه وهدفه وبدفه ولو خد كنوكي شوي او فازي كمرا قولا دخي ولو ما ندي هاي ما جيتنا افعلي كمال اوزم بفي منطقي هاني بفي شعب سوريا هاني بفانقو تنين كريت لسر صلاح الدين دمرتاش بفي قف خورنا هاني بفي شيوي هاني داخل كستنا برسباي بدن تاني تزانن برسبا وشنقو سي بدن خوسكا بمنطق خوسكا بأخلاق خوسكا بالدليل خوسكا ببلقاء بالدجون وبالتشير وبالسخيف وبالتهديد يعني قف خارن كي تهديد نادر يعني برهرن تهديد وقفا لنونري ميتي ايكو دچوتي الجمع آبو وبلغيا وناميا جدستي آبو وج خطاوية آبو آخوشك دردخين برهرن برسواوي بيدن يعني اب علي كمال اوزجان كتب في منطقة هاني داخل خابنا فككر ري فكري يعني ناوی چیه و ناویش بیر کرده و قزه کری ناوی چه بو یالچین küçük ve varış mir beşi barzani و barzanizm و PKK ve devi ve ki hatta sabih xabaraj mala barzani birdi و xabaraj serkirdayetiye kurda bidi kastına jnava PKK beji yahi emu mala barzani emu PKK nakuki nabara medayem xabaraj avdur dedin ete çiki işte yalçin küçük te yalçin küçük te çiğ تحت ورد تبحث سركرداتية كردابك بيك ذوق احساس حيثية وروي جنافا ابوچيا دج يالچين küçük بيج ستوب تنا كس سنة لدما كو اسماعيل بشكشي رخنا لبكاكي دكي حمود بن وقري هار ويديشي اسماعيل بشكشي دبن كسك تنهي برسفا دوغو پري چك بده لوقت يكي نفسكاركي كردوار رخنا لبكاكي بكي حمود بن قري هار ويديش دبن ونه اخلاق چه نه ناموز دیل نه شرف دیل نه کرامت دیل گوتنا هری خوش خود اف گوتن فرهنگا آپو گرتنه آپو هم اب کیر دیش تقرید کو بے ناموس تدگو قید ناموس جپوز و دف و چاوی آپو دارکه باوی ناموس ہے شیخ ناموس هما آپوش ناموس چه بیه تدبیقی ولوش ناوا چیاکی و باغچه ناموس و دری و شباکه مالاوی و دیوار مالاوی حموش ناموسینه هما کی دیدید گفت بے ناموس رزیل نظام آپو اوید نوا پکه ده آپو نازکن شمال بو يعني ده انجام ده ما دخواست ده خلقه ده وی بیجم يعني ایکو چاوی خواه جه لیدانا صلاح الدين دمرتاش بگره سبا اویتی که بجه صلاح الدين دمرتاش چاوا صلاح الدين دمرتاش که جه عثمان باي دمر چاوا عثمان باي دمر تبي نعتي كشتن كتي جه حكمت فيدان
تشتغل عثمان بايدا مرنا ما يعني ربنا خديها في السوشيال ميديا ونزيدا تشتك نماي بكيكي تشتك نايله حتى كولو بيدنج حتى كورج مر لدف وزرني وك مرتضى ور التلفزيون بكيكي لدف وزرني خول ريكلام وبروباغندا يا بكيكي بك وحالها بحال اللي تشتكي بالسري عثمان باي دمر بي ليلى زانا بي صلاح الدين دمرتاش برپرسیاری یکمین عبدالله اوجلان میت و رجب طیب اردوغان اوانا او قنجیلش خود نافده کی چلیاوان لکفر کفر خوین ببه اوانا برپرسیاری لدروی ولاد لهندری ولاد يعني ميت دستيو دريجة دكار بيجيج هندري في اوضايا هاني ميت دستيو دريجة چوا اوی روشنامه وانی ترک دگوت نواف خلیل رو دگو حوالی مدن دری بیرو تدهی يعني ام شغلن ام دولتن يعني ام دکارم بگیجن تا ميت دستيو دريجة دكاري بگیجن عثمان بايدم للاندانيجي دكارم يكاري هاني بكن جبريار جيشرا كسك لقنديلي ولميتي بيكات آلاف پرن دستک پرن آندوک چولک پرن به هندری اوروبا ده و فقير و ربن وكي او كارمندن كومالي او جهنه نك دبينن بيچي قريش دبينن بيچي شيوي تروري تيكرن و نوير خد باريس يعني جد نا مبالغه نا هوال كيماني نشاشتيه بشو چكن هوال شورش حموتش تيده هي شورشا كور لهوالي خوخ بذي منطقي هاني خليل السري حزار شورشي وقبي شورش هاني عفشي شورش ور عثمان باي دمر ده هندري شارع داريه تيخ محكمه ويقولوا حقاره ليه بقى عفشي شورشا كو صلاح الدين دمرتاش ده هندري كومالي ده دبن بعناه وبوكسا وليداني يعني ها صلاح الدين دمرتاشي اري خدوري خوش سياستا اكتيف دور خستيه بس انترنت الجميعي دبكل في فيديو اني جي تماشى بك دبكو بيجنات تشتكل تنيه اف خيال اف فانتازيا اگر ولو جي بيج وش قيمه تشتكيتن بيش دخمناك عمل بندا برسفا صلاح الدين دمرتاش بالكالا بي لسروان آگاهية لسروان انفرماسيونا ويتش بيجه حتى مجاركي دن دناوا خير وخوشية ده بمينن بي تهديد بي ظلم بي گفخوارن بي چافسور کرن بي ليدان آزادي حتى آزادي بيداوي جیان به پرسان پیش دکوه به رخنه و نرخاندن پیش دکوه دبیم جی پرسان نترسن دیگل هوشنگ پروگرامه کی هفتانه لسر اکران خانی تیویه هر روزا سه‌شنبه ساعت 8 ایواره لگوری دم اروپا از لبندا ومه ونجی لبندا بده